lumpung kisang kedai ni kisang kedai kepala seng dan seng siajan dari sepak dari puan nak benta kita kot jong kan ni kan lumpung kita kisang kedai nak hidup di kafe dan social long buat kapsul pakai tu kat ni di Malaysia dong isuan ni kedut mal ba la yo jikit ba penrumi kan di ijing dawa jong ni kepala aslam tin na islam ajar katwe hakabangi ko aban nakanyang dini kepat ika dis konsul kin ban tha kanu penjaan kena benta ban ai lahat thei ban ya don benta haki dor barsha ndi ni ko atang manginya don benta haki XT committee kat tadi kat halau kata tu dalam kata apa kala nang ya bud islam laju ya kendu kapor sudah nak minta ban yo kuwa nak mening kesiba nak rumi kan dia bil hapo ka ni ke session ke pada anda akan ni syuan kita ni ya ai jenguk ka pos kapor minta ina sultanat bakal ayat bakal adung community kena adung ai tadi ni desi kan ni kabadang susdah mentah laban dan di jingduna ni tai kata kan ini sisi pada laban itu tak kembang lalu kalau ada ke jing sedang ni ingat ba hadiah nak buat dan kan ni di jingduna pada laban amen kat jingdan kam kat jingnya tu kapor ini ping mandawa bos kata ping judan mentai di konstitusi komiti kalau di konstitusi komiti terba dan muruan kisah ki dor basnong mentah yang sob ki bakentuk presiden sekretari jang kisah kentai haki XT committee ditambahkan ni pada kamlong salam sar ni kuat ba baru bagi dor basong bagi bentuk intai nama dan cibun ki ba kat penjingnya cakap puan mu buat ni sutu kata ni oba hanya hak kedua hak ni ka destur di sesial joni kintai ni jusya banyan dan bentai dor basong mu dan minta kat penjingnya cakap dan kam mak thei jungi abun kita nang di bestar kita la mi sakmat hati limpung prepare buat mo untuk member di parlimen la don duduk kampor mensua duduk por ide la long minister buat duduk kapor sisa paring ru dia mental ini PE ki babun bagi thei dia kan dengan try ni sloba dah kejingnya dan bentalang ali mungnya perkat lang ikam jam bede ko snong menyetik lang nang ta kam ha kam ya ko pa dan kami dan kami menyetri lang te sembrang kilong kami sang samla entah ni skwa kan ka an bagi pas mata ke di jematan tapi kan itu kalau kata ni om ni ban lom naman kumbalong menta ni silong kumbalong no asun mu ni tre kono no bakam dari lagar lalong an kat dia tengah long ni so scam kan kita batai kuno kan batai baik ikin thei di ban dan bentalang haki dar basno berkunjung di vigilance committee lu bagi thei di bandan lang itu maka tu kan nyarap dah kejingdan lang ikin thei ya pet ya ka hak kamiat ya susuk sama di PE boleh sekat ikin thei ya mi sakma banjir apa stong na kam ketublang banjir ang basno lu Kisong ha kasong ha kijong kat ni dor basong mangi ni kung kilat mo kra sa day ya mi lang ba kan tebe sa rangi halos sumia ya mi lang ba kan tebe sa lang lemlo kana ka aya ela rakam dan maknaro le si suki la rakam padrong mental le si kilat sama padrong padle hadian la ban amen kin ban pek pat su ki jing don kam bala ban padrong padle hadian bila se ko iru handai ki ong ba mai lat ki thai ba kin long kumi ma se ki na shu ban pe ki kasam ke ji mut ki handai ki ong ba ta dau ki ai ki mata ka kwa mata bila se ka thut lo hagam pe ki kasam ke ki long kumi ki pe ki kasam menta ka por ngai iki ba senrang kan thei kia share lang te kia tre kia kamai ka ji kia tre lang ni kia simbenta ban mo ban ni on kun ban ni chào school kun nani ban ni yo ban ni si ban ni menta kam dan shu te kata ni
hi trailang lengkap nga ikat jinya jeng por tu dan kam ke bang ini ban ong ba sya su ikin thai phin pe ta se ba ong no ki skim ki bon na government of India la da hakini ni committee ki bam dan thai ki skim kin pelat skim na pe na dan ni Syuang saya kat kan kerja dawar orang long rak macam orang. kalian jungi Idam kiwai kisah kita. boleh kita kita bandan kiwai ti ketang mo di mana kalian jungi ti wantang baginya keren ni kata bentar kalau pun kisah kita ni don kumpa Raf tentang kisah nilai kisah kita dari Kuat betul macam bentar. ni kuat tang bang ini yo bentar bang ni don bentar selama ini yo menyerai lang bang ajing mut lang bang perkat lang na ka bentar ka bha kam ya trong kasun ka tha Mungkin teragi kam film di setengah kami ni mungkin teragi kam ba pinap le la da dan da pasal ni pe kat ngi jing dan kam ya se pos nong ka tha dan kam pos nong ka tha belum program program dia sang penting belum ki awareness program halo ka kot ka kia halo ka kuli dan ni halo kat ngi jing dan kam la ka pos ka sunong pe sunong ka tha dan pe sunong ka tha